Kiwei gila keren nang la de pendek. Lo don teng wei nong elam di tip ubay elam di ba baya ngin penkelano ya kipai los jong muda ngin penkamti no ya kampen klan no ikidor barsnong ya kibor babat kamuda ai no Shaka District Council kalinti ke bau jit kalong penyalam ikipai ba ya mi ya mare kau mau kulit kau mau media nak mau dan luai na media lah pat ke kamera lu ha mi ayu nang ta kami aye mi tangkas nam di beriu ngala let kum UIM in charge jong building bylaws ringkat wa titas kum CM jong PHEDC ni let banyak kendu ya Minister Urban Affairs ba senyau halang dahar iklam rak mau iklam rak jeri iklam kawang ino nilet ni keren ha arsin jong gajing keren gajing don lang jong advocate general jong Meghalaya bila kubur bahot ini gede di areas but even I know Shaka District Council lai lapan kelaru ia ke Meghalaya bylaws pat nila ada tauru ia ke Building Regulatory Authority Lakajong District Council mendawat kijing shna ia ke State Assembly kita shim permission na PHEDC Menteri Urban Affairs udah tahu dah kalis uang shim segini di areas ban penyai no ke District Council nriutli di city centers kibaka muda ke jubat la ai tino Shaka District Council lingba ke lingba ke jing pendon kam jongi ya ke ikhtiar kum kinong thau ai nyim shim lek ban lumpat la ne file la ne kedam ya kami jo menteri ni kan jai jar ke kam kala lo keju ke kam ke ba lalu pai ba hadu arlak mut 10 mentak lalu kata ngasim kedai ke jingkit li ke jom gunung elam